Superintendent of Police ka West Khasi Hills District Ubikram di Marak lembat Deputy Commissioner ka West Khasi Hills uba Garrett LSN Dykes harangkat ki officer sorkar mentaka sengi sauterik jeliu kilami nala jakasa banya jaga kejat ceki office tre kam jungki ya kaba kilapin benaru kum ka walk to work kane kajingat kejat ceki jaka tre kabalale mentaka sengi kalong rukum shi benta ban pensa jingin mau da kabakyaru ya kajing sei kali ban penduna ya kajing pen kapnia bat deng kali hagi jaka kiba marjan ka office DC kamtam kiba hapo ka shispa mitar na kajaka nyobut jong ka election MP ha West Khasi Hills District laru ban penken mau ba USP ka West Khasi Hills ulawer bat kentu ya kinong tre sorkar kiba sa hajan ki office tre kam bakin kyar ban sei kali menta kasni bakin ya kejat Syaka tega jaka trei kenaban pelat ya kajing khap nia bad heng kali hapo kesor nongston bad heng benta ko office DC kabade kajaka nyobot.